و کاروبارێکی مەزنمە ji 2015 da em di navbera herdû partiyê sereke wek dibêjin ene kesê û pêdê da dixebitin ji bo ku em karin rastî Kurdanêzikî hevde bikin ji ber ku me zanibû yanî xeterek di xewnandin. û wedît jî îro heta em qonaxê îro em gihîştnekê wek Efrîn çû, Serêkaniyê çû, Girê Spî çû ji ber vê yekê em me didît ku em yekrêziya Kurd pêk bîn werin belkî ka em kanibin hinekî em kanibin hinekî pêşê wê bisekin yanî îro jî bi rastî em xebatekê dikin ji bo wê meseleyê yanî. Em xebatekê dikin ji bo wê meselê ku em karin yekrêziya Kurd çê bikin ji xwe yekrêziya Kurd ve bêlnê ew xeterê ku li ser me hey hinekî pêşê bisekine hinekî bidûrxîne yan bisekîne û bi nefsel waqt istihqaqat ne li pêş me ne yanî maf ne li pêş me ne ew mafê ku hey dibe bi rastî me lî ser bisekine ji ber em gihîştina astekî ye û asta hîro yanî me biqas şehîd dane yanî. Krêzî ji me re muhim e yanî gelekî muhim e. Em hêvî dikin yani ew şandê ku çûyî Türkiye û çawiçolar niştê ew nebe aiq nebe nakûkî navbera Hizabê Kurdî da yanî nebe yanî ez careke din dixwazim bêjim ez hêvî me Kurd hişmendin Kurd aqilbendîne Kurd gerek nekevin divê ew ê Kurd kanin bi hevdirarûnin yanî kanin bi hevdirarûnin ez hêvî dikim pêşe rojê bên em kanibin bi hevdirarûnin Amerîkî û Fransî jî divê ew da dişuxulin yanî ku em kanin bi hev digên ez dibêjim ne ew e yanî wê va mesela yani li xwe vegerin li xwe vegerin bi çawî teamülê bikin careke din çareseriya me tune çareseriya xelkê Kurd tune ele bi yekrêziya Kurd çê bibe em hêvî dikin yani li wir mesalihin gor qenaetê min yani أنا كسيد خازن تشتي خبيك بيني ورا أو ضغوطات كوتشيت بين السرفيتي إنه خازن هناك تشتي مسدس خاخيرن إنه بيش مرجع خب بقرين كوتشتي واي هاي كهبن يعني بقرين خازن شراكتك شيء بكن يعني أو شراكتها هناك تدي أزنا خازن دوا مجالي أو كفم هناك دبي جماعة بيدجي ليه تشتي كم دس مدى تني بروجة دس مدى تني يعني مشروع دستمداتنه او مشروعی که ام سر تشتكيت كي بهبدگين و بتشاوي بهبدرا رونن جبوتي او مشروعات جمعتنه ما يبين دكن بيش جم فيش فروها بالجم بيده بالجم انا كسب بروجي خدر خين وسوي بروجي قاربن دنگ بكن يعني انا يعني انا مثلا اري يا ناي نم جوز هيفيا ما ام هيفي دكن ام سروي وتريد شغل ام كار دكن يعني ام بتشاوي كانه بن يعني جارك دید خازم بیجم یعنی داین ساندنک به تاوی به روسا را چی بو روسان جی یعنی ریب وکر کارن شامه یعنی نه نو والله بشامه داین ساندن شامه را خواست سرد سه خالان حواره کی بکن یعنی حواره کی بکن اما جارك دید بیجم yani احزاب هی و ای بهفدرا چوی وحده پیشفروی پیده بهفدرا چونه جارك دید سروی وطنی بشون حتانی انا کسیجی کاوات کرده و احزاب الدربه ما يجي اوجي تند كمنا بي طريقه بكون كاركي بكن يعني شو نه كافيه يعني نه تماميه يجي كرد ببي شكلي هرنم هيفيا ما كرد تباي قال باتفاقك كي بهفدرا يكريزيا وان هبل سر موقفك اصلا بجم يكبن يعني يكز تعدديه رما توزاني نبي يكبن ل توافقك سياسي نابري كردا ده بجبويه توافق سياسي كان بن كاركي بكنج في خلكي ذا يعني وضع شارع نا يعني إلو أمجيش كده بين شارع نرازيبون يخبي لذيك شارع خلق بترصد بمسألة ذا يعني هيفيا ما كرد كانوا بن يكريزيا خا بيج بين إلو وضعي كردا هيرو تشيه زانو يعني إلو أفرين شو سريكاني شو إيدين شو ام قاسی کارم ایرو جی پشتی ویجی ام بخابتن کاری که بکن پارتیا پیشورو کاری که دیگه بوی کار مایی ام کارم بپارێزن یاری خو ببیجم يعني نه تركيا تنه حتى يعني دولة عربة وحتى نجي إيراني جي يعني شو قصد جمانتي خو بهدر هنا جي القضية الكردية يكن يعني كان ناخذ قطعا كرد بسر كفند بمسألة دا إيرو جي
وضعك مستثني هي يعني تشتك بدس كردات تشتك دس كردات كبه بشكتني كردات شيء يعني جرى يكمينا نب عالم دا كرد بفي شكليتنا يعني تأي صار كرن وضعي كردي بتشاوي ورنا باراستن بتشاوي تنا لي خستن بعض شتانجش كي لي أذربيجان تجاري جي نه تركيا ونا غير تركيا جي خازن فتنة كبك تركان قطعا خازن باید تجربه عفرینی الپیشه میه خیاکر نجبوی پیاده و یپجه و یپکه نجبوی ویه کردگی دانه برخواب حتی رو هیروجی کردان معاقبت دکن دخازن دیموغرافیه و منطقه بشکل عام بگویرن يعني دخازن دیموغرافیه و منطقه بگویرن نجن هذا بانگا ما بداية كو بري ترك تكفن عفرینه دیگه من سرکانی و گریسپی ما بانگ کر بناوی ماموستا حمید ما بانگ کر جبوی کرد بینجام هفته کانه بن براستیل پیشه با ایرشی کتن سر کردان ام بسکنین يعني لما خابن حتى انا نجيش نتيجه جاره كديجي يعني بارتيا بيشفرو جوه مسألة خباتك مزندك يعني تشتي كدس مدى ام كان بن بيبش وام كانم كردان نزكي هفده بكن ام دورك خود لازم راسي دورك مزنج دليزن ام دخازن يك ريزيا كرد هبه